smo organizirali prvi događaj u Crnoj Gori i bili smo stvarno vrlo zadovoljni jer su došli na taj događaj vrlo zainteresirani, visoko motivirani kandidati koji su se zanimali najviše za poslove u medicini, u socijalnoj skrbi, u građevinarstvu, logistiku, prometu, proizvodnji. Tako da su i naši poslodavci bili vrlo zadovoljni i ja se nadam da će nešto ljudi se zaposliti kod nas. Ovdje u Nikšiću je nekoliko manje poslodavca, ali nema veze. Važno je da se predstavimo, da se pokažu naši poslodavci, jer tu su stvarno dobri poslodavci, oni koji brine za svoje radnike, tako da se moraju adekvatno prezentirati i što je najviše da daju sve potrebne cjelokupne, cjelovite informacije o radu i životu u Sloveniji, a što je najviše važno je to da u biti oni im pomognu na cijelom putu kod migracija, jer znamo da to nije jednostavna odluka, a da ne zapadne samo jednog čovjeka kad se odluči da dođe u neku drugu zemlju, nego da sudjeluje možda i cijela familija ili širše. Predstavljam danas ovdje na sajmu kompaniju Eurotek, transportnu firmu iz Slovenije. Ja sam se iskreno iznenadio, nisu bila takva moja očekivanja. Mislio sam da će biti više ljudi bez iskustva, ali pozitivno smo iznenađeni da je bilo jako puno ljudi sa iskustvom koji su zainteresovani za posao. Danas evo vidimo da više ta daljina nije nikakav problem, tako da iskreno zadovoljni smo. Specifika je ta da mi zapošljavamo vozače u međunarodnom transportu, pa je malo tu, mora imati kategoriju, naravno. Što se tiče radnog iskustva u međunarodnom transportu, to ne mora da ima, jer firma u svom projektu zapošljavanja ima zapošljavanje vozača bez iskustva, gdje imamo organizovano do detalja obuku novog kadra. Gdje jako puno pomažemo kada ljudi odluče da dovedu cijele porodice. Imamo mnogo iskustva sa tim gdje zaposlimo naravno od našeg radnog kolege i suprugu, pomažemo oko smještaja. Što se tiče smještaja za naše radnike, to imamo na lokaciji firme jako dobro organizovano. Što se tiče smještaja za ljude koji žele da dođu direktno sa porodicama, tu smo im na usluzi da im pomognemo maksimalno.